Aceh Explore. Ikuti tausiah Ramadan menjelang salat tarawih dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like dan share. Aceh Explore. Kelezatan dalam ketaatan. Ada sahabat saya baru pulang umrah, kejadiannya sebelum Covid. Dia umrah bulan suci Ramadan. Selesai sana, Ustaz, luar biasa Ustaz. Apanya luar biasa? Bergetar Ustaz. Bergetar apanya? Teot. Lutut bergetar. Jadi hatimu nggak bergetar, hati bergetar juga, tapi lebih kuat getaran lutut. Apa saya katakan? Belum manis imannya ini. Ada seorang jamaah Ustaz cerita dia, sudah uzur, fisik sudah lemah, usia sudah lanjut. 10 malam terakhir bulan Ramadan di Mekah itu 3 juz satu malam Ustaz. Orang tua yang sudah tua renta ini sanggup berdiri. Saya masih muda Ustaz, berdiri duduk nggak tahan, pening. Selesai sholat saya tanya sama orang tua ini, ayah kenapa kok bisa berdiri 3 juz satu malam? Apa resepnya? Saya masih muda nggak sanggup ayah. Dijawab orang tua ini, Ananda berdiri dengan kaki, saya berdiri dengan iman. Jauh lebih kuat berdiri dengan iman daripada berdiri dengan kaki. Kita ini sholat tarawih pakai apa? Berdiri kaki apa iman? Maka kolesterol dengan kaki kita apa? Dengan iman. Jadi lezat dalam ketaatan. Rasulullah kalau menyuruh imam azan, kalau menyuruh Bilal azan, kalimatnya indah sekali. Arihna bisolati ya Bilal. Itu kalimat perintah azan kepada Bilal. Arihna bisolati ya Bilal. Istirahatkan kami dengan solat wahai Bilal. Jadi nggak ada Rasulullah bentak-bentak Bilal, bang. Anak kalian mah, bang. Nggak ada. Kalimatnya indah sekali. Maka nanti ke depan begitu Pak kita suruh Ustaz Azhari azan tadi. Arihna bisolati ya Azhari. Ya mana nih? Indah kalimatnya. Kenapa arihna bis salat, istirahatkan kami dengan salat? Karena salat tempat untuk menyelesaikan masalah. Lelah selesai salat, hilang lelahnya. Fresh, segar kembali selesai salat. Kita terbalik Pak, habis salat tak tarawih malamnya ya Allah. Dendam ke imam, mati enggak aku pergi lagi imam kayak gitu Pak. Dendam. Habis salat lelah. Yang kedua, definisi daripada manisnya iman adalah wa tahammulul musyaqqati fi ridallahi ta'ala. Sanggup memikul beban demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun kewajiban, apapun beban di pundak kita sanggup kita jalani kalau semata-mata mencari ridha Allah. Ibadah tidak akan berat kalau semata-mata mencari syurganya Allah. Saya kasih contoh. Ini sering saya sampaikan dalam ceramah di mana-mana. Kisah Mama Nabi Musa. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Sebelum saya kisahkan Mama Nabi Musa, peristiwa ini terjadi pada masa kerajaan Fir'aun. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Dari negeri Palestina keluar api membakar, memusnahkan istana Fir'aun. Bangun daripada mimpinya, Fir'aun memanggil tafsir mimpi ke istana. Apa makna tafsir mimpi? Apa mimpi saya itu? Sang tafsir mimpi berkata, Fir'aun, kalau itu mimpimu, bermakna kekuasaanmu akan direbut oleh seorang laki-laki. Jadi ada laki-laki akan merebut kekuasaan saya? Iya. Karena takut kekuasaannya hilang, lalu Fir'aun mengeluarkan infir. Apa itu infir? Instruksi Fir'aun. Disingkat infir. Infir nomor 01-GG-MM 2022. Apa isinya? Anak laki-laki tahun ini bunuh. Mendengarkan instruksi itu, Allah mengutus Jibril menjumpai Mama Nabi Musa. Allah mengabadikan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada Mama Nabi Musa, an ardi'ih, susuilah dianya, susui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, maka jika kamu takut
khawatir, jika kamu khawatir keselamatannya, fa'alqihi fil yammi, maka alirilah di sungai Nil. Kalau iman mama Nabi Musa tidak kuat, pasti akan bertanya sejuta pertanyaan. Jibril menyerupai manusia, jumpai mama Nabi Musa, pasti akan bertanya, "Hai, kamu siapa? Apa urusan aliri anak saya ke sungai? Nanti kalau tenggelam kayak mana? Nanti kalau dimakan buaya kayak mana? Nanti kalau mati kayak mana?" Jibril jawab, "Negara lepas tangan." Kalau iman mama Nabi Musa nggak kuat, tapi nggak bertanya, aliri. Apa yang terjadi? Kata ulama, airnya mengalir ke arah sana, malah peti masuk ke istana. DPO masuk istana. La takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya lagi ke dalam pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan dia termasuk golongan rasul. Yakin kepada Allah, ternyata balik lagi ke pangkuan. Masuk ke istana, diambil oleh Asiyah. Lagi pegang-pegang Nabi Musa, datang Fir'aun. Asiyah, apa itu? Bai'un. Ko'un, Fir'aun. Kalau saya bilang bayi Bang Fir, ada di kalangan kita nanti Fir, tersinggung. Apa itu Asiyah? Bai'un. Laki perempuan? Laki'un. Bunuh. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Jawab Asiyah, berkata istri Fir'aun, qurratu aini, ini adalah penyejuk mata hati. Li walaka, saya dan kamu. La taqtuluh, jangan bunuh. La taqtuluh, jangan bunuh. Menggunakan kata la, larangan keras. Jangan bunuh. Fir'unnya Fir'un. Fir'un takut istri, Pak. Kalau bapak-bapak hari ini takut istri, wajar. Fir'un aja takut. Kita ini kan jujur aja, Pak. Laki-laki ini gentlemannya di luar. Maco di luar, bedagok di luar, gertak-gertak gop di luar. Di rumah sengkup. Di rumah tikus kena minyak, Pak. Ustadz Umar yang ceramah malam ini retorikanya luar biasa, ekspresinya meyakinkan. Di rumah, oh nyapu Pak. Takut juga, Pak. Tolong kopi piring, Pak. Takut, Pak. Makanya dulu ada sinetron suami-suami takut istri. Itu sebetulnya judulnya sinetron Fir'un. Lalu Nabi Musa tidak mau menyusui dengan bayi manapun. Begitu disusui oleh Asiyah, dimuntahin. Wanita-wanita Perdana Menteri istana menyusui, dimuntahin. Bingung Nabi Musa. Kalau tidak disusui, bayi ini mati, istriku sedih. Bayi ini meninggal, istriku kecewa. Ini pelajaran nomor 2, Pak. Fir'unnya Fir'un sayang istri. Kalau ada suami-suami yang kasar kepada istrinya, yang memarah-marahi istrinya, yang pukul-pukul istrinya, jauh lebih baik Fir'un. Ibu kalau ada suami yang kasar, ibu ngomong, "Telah aku menikah dengan Rono, lebih baik aku menikah dengan Fir'un jamankan." Itu, Pak. Akhirnya dibuatlah sayembara agar Nabi Musa untuk bisa menyusui. Akhirnya datanglah mama Nabi Musa menyusui anaknya sendiri, kembali ke pangkuan, diberi gaji pula lagi sama Fir'un. Saya mau tanya, mana ibu-ibu Banda Aceh selesai menyusui dapat gaji dari Pak Aminullah? Ada? Saya sudah ngomong sama beliau wali kota ketika ceramah di Pondopo, Pak Amin ini buat satu program memberikan gaji kepada ibu yang menyusui bayi sendiri. Apa jawab beliau? Boleh Ustaz, dengan syarat masukkan anak dalam peti, aliri ke ruang Aceh, kalau masuk Pondopo saya bayar. Begitu ini masuk Pondopo saya bayar. Kalau mengalir lautan lepas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah iman saya katakan tadi. Manisnya iman sanggup memikul meski bayi sendiri dilepaskan atas nama petunjuk Allah, tidak ragu sedikit pun. Maka atas nama perintah Allah, jangan banyak tanya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu. Yang menyebabkan kita penyakitan hari ini karena salah satunya adalah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bimbingan Ramadan selama 30 malam kita dengarkan sentuhan rohani, menambah iman kita dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada sumur dadang bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang kita gali sumur sendiri. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة التراويح رحمكم الله. Harapatukan soft lurus rapana Nabi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.